Razvod braka u Republici Srbije je sve češća i učestalija pojava i sam postupak ima određene karakteristike koje nisu uobičajene u drugim zemljama. O tome koja su obeležja sudskog postupka razvoda braka u Srbiji i šta se očekuje supružnike koji se odluče za razvod braka, ovog jutra razgovaramo sa advokatom Željkom Simićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo sad da citiram koleginicu šta je nju zanimalo pre početka emisije. Kaže, ako živiš nekih 5 godina, da li je tačno da delimo sve po pola? Ali to nije brak, čoveče, to je vanbračno. Vanbračna zajednica, dobro, i tu postoji ili vanbračni razvod? Čoveče, nema, tu kažeš i zdravo i odeš. Postoje razni oblici faktičkog razlaza, mislim, apsolutno. Ali ajde pričamo o ovom. Ali nema papirologije i muke ove sudske, tako i pravosudne. Jeste, međutim, supružnici vanbračni u tom slučaju su u takvoj situaciji nezaštićeni, jer je jako teško dokazivati recimo ulaganja ukoliko se krenulo u zajedničku izgradnju kuće i tome slično, a vodi se na primjer na supruga cela ta investicija. U tom slučaju bi taj neko ko živi 5 godina supruga morala da dokazuje svoja faktička ulaganja, dok u slučaju bračnog odnosa postoji zakonska pretpostavka jednakog doprinosa po polovinu, odnosno po 50%. Da, to reč na reč, jesam dao, nisam dao. Koja dokumentacija je potrebna ako želite se razvedete? Suprug da dokazuje da faktički nema bračne tekovine. Mnogo je olakšeno. I sad da dvoje odluče da se razvedu, koja dokumentacija je potrebna? Dokumentacija koja je potrebna je uvek standardno izvod iz matične knjige venčanih i naravno izvod iz matične knjige rođenih ukoliko ima zajednička maloletna deca. Da, izvod iz matične knjige umrlih ne dolazi ovdje, tako? Pa to je faktički jedan od faktičkih načina za prestanku braka, a i pravno je do duše predviđen daleko bilo, naravno. Niko to, mislim, ne želi svom supružniku. Toliko puta sam nosio te, da nisu starije od 6 meseci dokumenta više... Pa otkud sad ti? Mora da se proverava, može da vas krsne neko, mislim, sad malo se šalimo, ali stvarno to je jedna od stvari koja je dosta iritirajuća za građane, to uporno traženje. Do duše sad ide to u pravcu da ne bude više tako, ali stvarno tražiti izvod iz matične knjige umrlih nakon 6 meseci novi je besmisleno, jer to je jedino stanje koje apsolutno ne može da se promeni. Mislim da je to sad ukinuto, ali i to je postojalo. Pa bilo je jedno vreme zaista da se na tome insistira. Evo već imamo gledalca. Razvod je popularan, izgleda kod nas. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, da li se čujemo? Ako nas čujete, da, postavite pitanje advokatu slobodno. Čujemo se, dobro jutro. Izvolite. Da. Izvolite, pitajte. Pozdrav vama u studiju. Ja sam htjela da vas pitam nešto u vezi alimentacije. Moja ćerka se razvila pre 4 godine. Svojoj deci je plaćala alimentaciju, pošto su deca, 3 dece ima, pošto su deca prvo pripala ocu. Međutim, deca su sada kod nje. Otac plaća alimentaciju 50%, s obzirom da ima sudsko rješenje po kome mu se odbiva privatan dug. Znači, moja ćerka sa 9.000 sada izdržava 3 dece, izašla je iz porodične kuće, 12 godina je bila u braku, ništa nije uzela, niti je to nju interesovalo sem dece. Obraćali smo se Ministarstvu pravde za savjet kome da se obratimo da bi moja ćerka dobila punu alimentaciju da bi izdržavala svoja 3 maloletna deteta. Hvala, evo, hvala vam na pitanju, veliki pozdrav. Znate kako, kod presude o razvodu ona potencijalno može da ima 5 stavova. Prvi stav je razvod braka i on je obično, da tako kažem, okončan, tu nema više šta da se menja. Svi ostali stavovi, poveravanje dece, jednom ili drugom roditelju, visina izdržavanja, zavisno kome je dete povereno, model viđanja, naravno, sve je to podložno promjeni. Prema tome, jedina instanca kojoj se mogu obratiti građani u ovakvoj situaciji je upravo sud sa tužbom, odnosno zahtevom za izmenu predmetne odluke, gde će se definisati veći iznos potraživanja, odnosno alimentacije, pa prema tome se ta stvar regulisati. Dobro, znači opet idu na sud i opet je to neka vrsta tužbe i samo možda neki dobar advokat. To je faktički, da vam kažem, revidiranje prethodne sudske odluke, jer naravno deca rastu, potrebe im se povećavaju, na kraju krajeva jedan otac može danas da ima 200.000 dinara platu, a može onda da izgubi posao, onda je njemu u interesu da traži izmenu odluke na niže, da ne bi ušao u krivično delo nedavanja izdržavanja zbog nemogućnosti da plaća taj presudom utvrđeni iznos. Još nekog imamo na vezi. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, iz Kruševca zovem. Htjela bih da pitam samo advokata da li, u stvari, šta je kada se kuća vodi, razveden je brak, kada se kuća vodi na ime, lično na mene,
a suprug neće, bivši suprug neće da podnese podelu imovine. Ja sam podnosila, oni vraćaju, kaže ti si 100% vlasnik, šta vraća mi sud? Šta ja dalje da radim? To je... Neki deo nisam, ali razumio A sam želim da podnesem, a on bi da se vrati da živimo u zajednici. Čekajte, možete samo da ponovite, postoji kuća koja je vaša, a vaš suprug živi u njoj? Učestvovao, ja ne poričem. Evo, da se čujemo, ja... Specifična situacija, razumeo sam, apsolutno. Ovo je nešto s čim se zaista u praksi retko susrećemo, zato što bi supruga volela da suprug inicira postupak da je obe bračne tekovine, odnosno njenog utvrđenja prethodno, u smislu da polovina kuće pripadne njemu. Međutim, on to neće da inicira i ona je prosto nemoćna, ne može ona da tuži... On hoće da se vrati da žive u zajednici, to je sad... Jeste, on insistira na tome, a ona bi voljela da se konačno podele. Jako je specifična situacija zato što u današnje vreme da neko izbegava da se utvrdi neka njegova imovina je faktički jako retka stvarno situacija. I u svakom slučaju... Može i gospođa da inicira postupak? Pa, mogla bi gospođa da inicira, pazite, ali to bi bilo protiv same sebe, pošto se na nju faktički, mislim, prosto jako je nezgrapna pravna situacija. Kuća se vodi na nju, ona je lepo rekla da ne poriče to da on ima pravo na polovinu kuće obzirom na svoja ulaganja i sada ne može ona sama sebe tužiti da bi utvrdila da je polovina njegova. Ona bi mogla nekim raznim oblicima i recimo ugovorom o poklonu i raznim drugim formama da raspolaže, ali on mora sarađivati u tom pravcu. Ne može ona voditi postupak bez njegovog učešća. Pričamo o suprugovom učešću. Da, komplikovana malo situacija što... Neobična krajnje u praksi, jer uvek je situacija da želi neko da utvrdi svoje suvlasništvo, a ne da izbegava. Ja, zanimljivo. Specifična. Specifična. I za kraj samo nam recite, sporazumni razvod braka i razvod po tužbi. To su dvije vrste razvoda. Jeste, uvek je sporazumni razvod bolja opcija, jer se tu supružnici dogovaraju, pa onda u praksi se pokazalo više i poštuju tu odluku koja je doneta na osnovu njihovog dogovora. U slučaju tužbe često ima i emocija i raznih tih osjećanja negativnih, tako da onda dođe učestalije i do nepoštovanja sudskog. Koji se sud time bavi? Sud nadležan prema prebivalištu, poslednjem zajedničkom prebivalištu bračnih drugova. Hvala. Hvala vam. Hvala vam što ste Hvala nam puno, bili gost. pojasnili smo dosta i eto i našim gledalcima koji su javljali program. Hvala vam. Dalje sa programom. Da, tako je. Sad idemo na vesti.